Enosi egeno kibadi Afosi afio kibadi Matinoho Jesus ane jade Kokola afisi kade Enosi egeno kibadi Afosi afio kibadi Matinoho Jesus ane jade Kokola afisi kade Mootichi baxaanti nu evaduwi amuu annuwi tokeshitini annin kenna mootichinke maassamyo hekko Ethio Aga maganu qaali xiinxallonni maganu qaale konni daninni xiinxallinanna maganu kaa'lannanke yanna adhina he'noommo xaageeshsha irkisiyonke magani kaa'liyonke magani maassamo techo xiinxallonke tuna mitikkita ikkitawo making friends for God the joy of sharing in his mission yaanno birxichinni yaate maganoho jaalla kalaqa isi suqqansho giddo beeqqate hagire yitawo birxichi giddo yaate techo tuna mitikkin xiinxallonke birxichi yaannohu sharing the story of Jesus Yesusi dhagge beeqqa yaannoho techono maganu kaa'lenna pastor Beyyene Baraasiu ledo tenne xiinxallo assineemmo hekkawo anino atikilti Isaayyaas yamamiimmo wodiidi korira suonina katami giddo noommo pastor Beyyene no hatto Canada ho Edmonton katami here tenne xiinxallo nevaduwin keleo assineemmo hekkawo yaate baxantino evaduwa techo qummeessinke haaramyohu mi Yohannisi ontena tunasasete yaaninniti ingilizete amaarunna sidaamu afiinni la'ne xa'monna dawaronke widira hinge'neemmo hekkawo ingilizete afiinni la'neemmo yannara iillinoommo yaate Greetings, brothers and sisters. This is from Ethio Aga Bible Study. We are doing a really blessed study in Sidama language, but we greet our family and also share the title and the memory text in English and Amharic. Today's lesson 11 title says Sharing the Story of Jesus, and the memory text is taken from the book of 1 John 5:13. I read from the New King James Version. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Brothers and sisters, please continue to study with us until the end. But in case you don't listen Sidama language, find English, Amharic, Afaan Oromo, Tigrinya, or many other language studies in the addresses we recommended at the end and beginning of the study. Hope Channel Ethiopia, Hope Sabbath School, and many others are actively working in this area. በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የዛሬው ጥናታችን 11ኛ ጥናት ነው። ለእግዚአብሔር ወዳጆችን ማፍራት በእርሱ ተልእኮ ውስጥ መካፈል የሚገኝ ደስታ በሚል የሶስት ወር ርዕስ ውስጥ ማለት ነው። የ11ኛው ጥናታችን ርዕስ የሚለው የክርስቶስን ታሪክ መካፈል የሚል ይሆናል። የመታሰቢያ ጥቅሱ የተወሰደው ከአንደኛ ዮሐንስ 5:13 ነው። አንደኛ ዮሐንስ 5:13ን እናነባለን። የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ለምታምኑ ይህን ጽፌላችኋለሁ እያለ ይቀጥላል። ተወደዳችሁ ወገኖች ይህንን ጥናት አብረን በሲዳምኛ እንድንቀጥል እናድማችኋለን። ነገር ግን ምናልባት ሲዳምኛ የማትሰሙ ከሆነ በአማርኛ አለ ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ ላይ፣ እንዲሁም ደግሞ የትንቢት ቃል የወንጌል አገልግሎት ዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን፣ እንዲሁም ካንሳስ ሲቲ የኢትዮጵያ አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ዩቲዩብ፣ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም አድራሻዎች ላይ ይገኛል።
በእንግሊዝኛ ደግሞ ሆፕ ሰበዝ ስኩል፣ አሜዚንግ ፋክትስ፣ 3ABN እና ሌሎችም በርካታ ጣቢያዎች ላይ እንደሚገኝ ልንጠቁማችሁ እንወዳለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር አገራችንን ይባርክልን። በጣንቲኑ የበዱባ ቁሜሳን ከላኔሞ ያነራ ኢሊኖሞ ኡሚ ዮሐንስ ኦንተና ቶናሳ ሰቲያና መገኑ ቃሊ ቶጎያው ኮነሪቾ መገኑ ቤት ሱሚኒ አማንቲኖ ይራ ቦሬሴ ሞኔ ሀኩኖ ሄገረ ሄሾ አፊዲኖይታ አፊናይ ገዴቲ ሀቶኒኖ መገኑ ቤት ሱሚኒ አማናተይ ሱፊናይ ካጅትናይ ገዴቲ ያን ተነ አና አዲ ጣሙ ካይሳና ፓስተር በየነኑ ዳዋራናንከ ያናጥኔሙ ሄካው ፓስተር ሞቲቹ ማስበሄ ኦንተ ጣሞቲ ተቾ ጢንጣሎንከ ግደ ዳንከትና ኡሚቲ Jesus the basis of our testimony ወይም ኢየሱሲ ፋርጭራንከራ ካኢማ ሩሙሾ ይታው ሄዶ መገኑ ቃል ግዶኒ ካይሳቶንከ ሱፌኖ the transformative power of personal testimony messi dagge messi heesho giddo ikkiyovicho farciwa lubbo soorritawo heesho soorritawo wolqa afidhiyo yinay woyte mayyaatero kaysattonke telling the story of Jesus yesusi dagge kula itawtano kaysattonke suffe testifying with assurance farciwa wo'muudaninni buun xoy farciwa itaw hedono kaysattonke gumulote something worth testifying about farcinava ikkiyoricho farcinava siisiyoricho itaw hedo kaysattonke hekkaw pastor techo xiinxallonke ateleoti magano hucci'neananfeemmohu magano huccitenke ka'e suffeno konne xakayinsumuxi xa'mubbara dawaro qolattonke hekkaw maganu maassirohe mootichaan kennaannanke galaatunda yarrinyu goweenyote maganinke rakko xaanotenne kaayyootennanke qaalekki mitteenni la'nammora woluti ledono beeqqinammora dandiinommo daafira galattineemmo xa anenna rodi'ya qaalekki woluti ledo beeqqinemote ate ayyaani mereeronke ekkaa gede qaalekki uminke qaalekkikki ate qaale sayinsammora kaadhattonke gede arrawonkeno surrenkeno ayyaanikki zayite guuratto gede hucci'neemmohe tenne yannatira sayinso yineemmo mootichinke Yesuus Kiristoos su'mi amiin Yesuusa wolu ledo beeqqate daafiraati tiyo hasaambeemmohu Yesuusa wolu ledo beeqqate daafiraati Yesuusa wolu ledo beeqqineemmote mamiichi ka'neemmo kaiminke farconke kaimi mamaati mamii ka'ne mayyineeti ka'neemmo wolu ledo beeqqineemmote xamitto mancho doogote de ati sorote doogo adhaanotto ammanottote ate ammana wole dikkitiyo dancha dikkitiyo sorote ateti ani yoommota ane ammana likketena ise ane ammana adhitoro woyyate Yesuusa adhitoro woyyate yine jammare ekkiro haranfe ekkiro ane dammana mayyineeti kaimenke mamaati yiniro uminkewi ka'neemmo yaate kiristaana ikkiyo baalu wolu ledo beeqqaati umisiti xagge noosi siti xagge noosi wolu ledo beeqqanno mootichu Yesuus Kiristoosi maricho affinkeronna heeshshonke assa soorri gara woluuti ledo beeqqineemmoti tediyaate hatteeti woloota qoltaati taaga hanqaaleessaa xa cincannoha assita Yesuusi soorraasinchoo umosi ce'annoha assita
dimbaancho tijaraancho tijaraga ganamahara sonamahara Yesus assessori gara ani basho to go howe ta Yesus ati ani sorre ehu yine mote hatte sorro qalu callakkinni halalu ne sorro eshonke giddo affawote hatti baara farcot kaymenke uminkewi kate hasi soya Paulosi Efesoni lame like folisho Efesoni la nemote kiro mittetenni ton tegiano hala nemote Jesus Christosa afit no mokkinni non che na Jesus Christos e shonka e yu geden sanni non che sho lamenta mittenni tasha e choranna la nem basho to goredi akai to goretia basho e toredi ባዲያታችን ሙታን ነበር ጩብን ከነ ሬኖ ሞሬቲ ባሾ ቶሬዲ ሸይጣኔ ሆ ጫሞ ሞሬቲ ጫም ሞሬቲ ባሾ ቶሬዲ ማሊንከ ሐስራን ኖሬ አስኔ ሞሬቲ ማሊንከ ዮርቶ ወንሽኔ ሞሬቲ ባሾ hundanke ninke hanko sotiya maganu hanki agaran kareti hanko maganu hankira maganu hanko adate qixambo moreti cubbinke kadno hundi hagira fi no mokreti ba no moreti basho yihu geden san tana Jesus Christos yeshonke yihu geden sanen kiro sholete Efesoni kiro folisho lame kiro sholete kansa kala nemote tana ai ditore ta basho reno moretina reo agartan keretina ta Jesus Christos ledo hesho afitnumbo basho shedanu no che ame moretina ta shedanu gashotini fullumo basho malu yorto wonshine morede hanko agaran karetina ta motichu Jesus Christos ledo ima holdinum yekulayat tonki folish kirola anemode danchalo holon samra Yesusi widon nigere galagale laikita kalakinkeya umo kalake on kyozotina batnummo umonke shedane o chubbo hirrumoyat galagale laikita betisi Jesus Christos widonni kole kalakinkeyat na tenne jo'ne mo tenne kullemo wote basho ninkafehu taharo shonkafehu ayno ninke motichage wa hudera kunira haimenke uminke hesho giddo Jesus affiota choratenniti kate adifankyo umu farcho afidiota sorrate wol qalatnem like he said umu farcho uminke hesho giddo ikkore farchi nemode lowol qafidio hatti farcho wolota sorrate wol qafidio kun daga ninkan fo modin banchoti atogokyu kun daga ninkan fo mo atogokyu yati dandita ya Paulosi ikkiwote nukusata albau rawate umiti hesho giddo ikkitio sorroti kula basho antenne konne tenne ammana haran sutare shorra haremo bete kristiana bala chufa hawdemo lo kristiana si sommo takaen Jesus dogote xaadeti ane hesho sorrena taga shorranni nommo taga giwemmo ammana ta sabbakai nommo ye kulawate lallawai nommo ye kulawate hatte kada udya kunnira
wolqaaf dhiyaatti meesii heeshoo giddotti ore farcira maganu elto soortaa kudin yohannisina yaaqobi lamero duba masa qudusene latnemo wote በለቁ ወሶቲ ይኖን ታይሱስ የነገርጓድ ልጆች በለቁ ወሶቲ ያማያተ ምትቾ ማንቾ ጭንጫተ ሚዮ ማንቾ ሻቃዶ ማንቾ ማና ጋዋጃኖኪያ በለቁ ቤቶት ዲነ ሱሚ በለቆ ያና ሆ አንቃ ሆያ ዮሐንስና ያዕቆብ ጭንጫ abidyo create rakke hankitare Yaaqobinna Yohannisi belequ osonohu Yesuus umosit iti fushon ta somare mittege Yesuus Kristos na tamare si daka samariu donni sa'anna samariu manni ayudawta giwada fra Yesuusa diaddo samariu manni gibbiyo ya galawa na fa hollitius Aku gadan sani Yaaqobinna Yohannisi hankite emin gira dirrin sekonne manna gundoti hito ayana fidino ni Yesusi hanke satalane hattore tateo he do mero bomba tugge manna gudate badde digare gira dirrin soya tateo gira dirsate wolqa fidyo kidafra tano manni non sarai bomba to gayat hattoret mote tu Jesus Christos sorin taw gaden sani shaqqadakit mote tu batil dafra cedare ikkitiyo batil to kultariations Jesus rogo hitare actions ammananta dafrare hitare actions Yaaqobi tonalame tamare giddo umekke ammanatra gorrame hoysot Herodis gorreos tonala ekki folisho hawariyate telo sola isirodi Yohannis kaenni maganu yanna enna lo qadra sayona dirisi hon saike sayu gaden sanni gede reno akka gesha Folis fula gesha Jesus dafra dafuri kicho no gaden yada na Jesus Kristos batilli rabbi fidara challa fidare hankui wo mitiore bunchada wo mitiore umu batano amanta sokke atimo atote metu kinite mito gura holide mogede asin kete da mitiore la nemo zavugi umu batilli wo mitiore na Modi Jesus Kristos batilli e insaw gaden san kanni sorantio Yohannis mayanno Yohannis mitte sholu gyano hala ne mode nenke hundui ka enoha machishino moha illen kela yoha angan ken nikinsela no moha hakkonne kulle monne Jesus le do mitte sa jote mitte ayote Iso angazi kiziwote isamazi zero isana machishote kesho si sorante hayo ya hanki si gofai hayo batillo sorrami horo batillu taafra challa chorak Yohannis ngeli giddo challa batille yanno qali shoylo hige borresan batille yanno umi Yohannis sasenna mittete la maganu annu itto batille inke Jesus Kristos oso tiyine woshamme mo gedeya umi Yohannis shole la malata to amitu ganda ne mutajalla ya baadillu maganu yinniti bataahu wala bataahu maganu yinni ilammoho badanno kyukain maganu dafiyo isi kunra badammo ya badillu maganu miti batille hoya Chorawote afom ille ya afio macha ya machishtiru anga ya kisomo ya niti chorawo Yesuus da
Kundra Umu Heshugrid, I Johannes you, Basha Fury, Belago, the Kitota Fury, I Johannes Batiluda Fracture, Davra, Kakala Awate, La Awate, Magan with Toro. He to so ragadilla. Ayat. Na, Maganunita so razi, Wolka, La A. What I can say more, Nade Marty, yes, was it a get culated out. Jesus Christos logat a get na. Is it after Farchate Balade so in order di umifi tamare so. So he to man nothing rough, no? Gergeson Yinan Darga, Wamata Giddo, He Dare, Lucasin Salamio Yano, Uluanger Giddo, Mitto, Marco Figiddo, Mitto, Lucasi man, Matthew Settle Latin, what a lamio in. Hello, Loga Carsao Mitto, Kikigati on Salame then, na? Lamunku Mitto, you know, like you. Matthews Kailamio, Marcosi on Teta, na Matthews Setted in the land. Gergeson Unidarga, Loge Shakarcio Macharara. Hera Usraminota Sansalate Taisona, Shetanu Vulcan. Umosi Madisa Umosi Hangare, Kinchui Hangare. Karafit no kinchin hangare umosi madisa wajisho man baru sakro toga mundu chara wamate merero wamano wa ofollosa hatta go baragenami ohun hakko manchi ni Jesus Christos shetane fushu geden sani lo so kiti okko manchi giddo la Hakkumanchi Manu le domite ofol. The target. Manu dragade udri. Bisosi haeshiri. Angasi wo sansalate da nota. Wona sansalate de usurreda nafa. Sammi ofol lakiuta sansalate nokia. Angano de cano sul ricchini o folli. Ethio Aga. Quando manchola awate, what am I in? He said, I can't defa maga Jesus Christos must check you. Jesus Christos will cadafra mayite can't defa. Hakur to get in Sani, Moticha Yada, Ather Miteni, Ather on the name to Na, Itena, Jesus dead. Han, ha, de. As sumotnet, as sorted ye. Kulle. Marcos mit to Davra Jora, Davra mit, and Mito, Aku Logia Carasauda. Hari, ha, de. Aniasumuhera, Kuli. I guess it night short. Aniasumur, the Aniasumera. The Capolisi Naidar, you know, Tonne Katamat in the ocean. I told Shimada Katama, Mitamadan. Hakos Connemancho Genoku, the Korau, Dogosau, the Raubal of your yard. Machara Mukura. Kitchen and Elamiona Lopioka and Mare. Jesus Dafra, Kulaja Marahote, Manu Buddhameda, Timbili carefully. Timbili carefully. My years are back out, taking no matafa. Motor cases resources to Metamito, the Talomito Baramachi should have taken. Tazi Dandano, Tagane Finonio Coelho Pomo, Togoho, Mulicho Haremo, Angale Causramemo, Akaini Motor Jesus Christos after 40 at Kulayat.
hatto dagga fitno kyusi ayno Jesus gatinso kullemor lorno ane yanna fere umiya lagga kulum modni akro lowotin kitna ranatto ya na Jesus Christos ra farci nemote bere Paolo ra tennassio Pietro ra tennassio challa yaate dafi umi ya esho giddo Yesusi assiore Jesus Christos ni hesho akida sorrantuta kulate afifa yaate mannu doctrina tamartin semote ko e umin saha ammana tamartin sanu giwate danda karakarate danda de di togolati atto gede dikko yaate danda umikki hesho umikki esho giddo ikkore dag litio sorro kulato de kanni maye karakka motichu davra fartirate lowol kafiddo yaate wona yaata fitnemo hadremo mati cioè nemote awinse fartirate awinse fartirate ya manna merero togo attina gurate dafisa cioè naricho se kine egenni non richo anforcho amado moi elle ya fo moi yan curata ta lawji shami ticcu dogote haddinanna mitto afe hitoti ati hegre shu afroto ihero maya cristiana at lo yanna cristiana kite kesho tona hitoti hegre shu afroto yeta mihero maya mayite kola afro mulavio afro mulavio afro mokki di gatommo gatommo lavio ito kola tonso gare sho Jesus ammanu mote afro moyani Jesus ammanu mote ani gatommo gare sho afro moye yite tawisse curate dandato mitu danda waja atto yaate waja da fita Modi Jesus Christos avete kula hegare hesho afit namurare no umi yoannesi ontana tolamtete mayano maganu hegare hesho uinonke betus Jesus Christos widonni kole hegare hesho uinonke hesho nonke gatomo gresho no ada vita aveva culata vita Cristo sammano takro gresho no da mara kulullamo mara lo onti fuori shomi Yohannes fitto alla metana bettu noti hesho bettu noti ura hesho noti bettu ya Jesus noti ura oldi noti ura hesho noti gere hesho noti maganu betti nokki usra kanni hegere hesho dinoti atera Jesus dammantano Jesus ammanottaro dani omona masafu umisi hesho no he adi mikki dambe da foto kircho manna marcho attora fulatto yeda orota adi umikki gatottoro na gatotto kro foto kyu hegere hesho no hero na nokro no ekro foto kyu orota attore manoi de ane gato maganu wonka Jesus Christos amane agintale tu boya garo da mere Ifi eltonni gato mo hesho no adi ba de hegao gitakro ate shotet ano ngakkiara ode atka ba de gatta danda to ano la hewde mittege jammal to garen sanni dogo cufanteo ba de gatto maganu giddete angatti sulle dura ito kaini la Christos le do no matro hesho no
Konne tawite kulata difa. Umin ka angela ne mote. Urulla memory lori. Umin ke lozo la ne mote. Losing ke gataga de hadikki. Yesusi wa kolle la ne mote kanni mitri urulla maridi. Iti el to diga distanke. Iti banken de wori onke. Wote ko afit no kura afit no wote banken ora ogede ane keranchim magati sa ekita ekitwode ifi keranchim maki uino ane uddano turtode ifi uddano uddiji di ane keranchim magalemona gatemona ifi ane account giddo worio keranchim maniti gatemo ite gorrame ora grecho arnyu kosi yani challa era tenta yani assomori ti gatseno konnira mettono hulullamu mokkinni gatoto yeta gatom e yata dande mitte gateo kai badde diga yadikyo ane widon hasabe asorate ko la yodina መጽሐፉ ኩንን አፍራቸው ላይ በክርስቶስ ላሉ ኩነኔ የለባቸው ኢየሱስ ይኖር አያኑ ዳውራ ባድን ማት ያኖር ጋታተላ ነው ኢየሱስ ኖር ያ ማያደ ኢየሱስ ኦፍ ኮርስ ኢየሱስ ይፋፋ አይክሮ Yesus agurto akro gata finiti. So agurto akro ba so kago agro di ba. Na betu no ora egresho no betu Yesus no kura egresho di no. Yesus Christos amanu mode egresho af no moya. Gohi marchu hedo marichoti cioè nemo mat. Farci namora hasi sar chuan mat Jesus Christos lagi chonke asina no mogote lorchi agurre mori mito to malin ke bata hakat danda na agurre mori kafalle moti rai kakalo no yate wini moti malin ke bata here na gurre muri mio Paulosi ani Jesus Christos le do sutamomo ani jamare dane tere mona Christos ani herao ta ani here mohesho bateo e onna ani lafra lubboti saese uino maganu betini no e ammana nere mohesho tia ani Filho sutamomo Christosa adine mote likkete kafallemo wagu ane harun sarat rayo hero ane badden ni harun so e maskala fi dukke harun so e maskala si dukke anno qarno takla maskalu dunkayote maskala duka maskala reaya logiat si sarcho alamede kullemu maati ya ina wote dinninki agurro morcho konne agurre mor no likkete ninkana konne agurro mani ne di ninki agurro more dikyo kullemu Jesus asion kare dinninke Jesus ra afino more kullemu na Jesus ninkara asiore wanu di kullemu manno albani urine moteno ani Jesus ra tenne asummo konne barra suramummo konne barra ganamummo konne tenne do garumo konne sotawmo hashano barrano do sagalemo togo dekyo Jesus action keri ledon tashne mode ninke asinu morchi raho na fa kiro na fa hadikyo agurro mene morchi waga no hadikyo akoso
ittinonte agginonte dinonte bifinonte die non Jesus agurromo ne mercello walino goddata anche ret la gurromo malin che batara gurremo organo e collana ifi action creti alla mefte kullem mitu manni mitu rositano mitu masalano te dinketani insasiti ore kultanna la nai mitu te urota nafa cioè de farci defi di tanne fi dinite umon sattore da baccare Isusa sappankemo mariccio azione che isi iti azione che regatani kire femmo ya mite kaisate Yoannisi wongela polisho mitte kiro tona lamete ana mayanno iso di teorira su mitinni ammantarira maganu oso ikkitanno gede wolqa insa maganu oso ti yinai kayo insa maganu oso ti yamama mayat anera isi o gommero atto kayo defre isu sinniti maganu betto assio ehu Yesus atiate tenne kulle iso ammana maganu betto ikkate kayo uitata kulle moyat Yoannisi wongela tonnere moranchu morara gorrara kunara danno ikkina wala state danno ani kaenni heesho kitaab negede dawmo yo gedentani heesho bati da negede dawmo ya sammine mulla galle ho sa calla heesho dikkiti akkisa yo heesho ta geden sa maganu haale na qeelle maganu wolqay gordo no maakiro dihe ne modri batinye calla dikkiyo taggeesinayo di tiwamade nemo oi tisamai gungumai mansa yandai dikyo hakwe lodre ne witlina dikyo marcho machi shamu mokka ina idi mansemo silke dagat heesho challa seda heesho challa kikinni nemo hatte seda heesho yaadden hokte dancha heesho Yesusin nafi nomoti setia isa da frati kullemo di ani tenne assumo sororao matrate ummo hashano barrano lo summo ka e ummo ka aflumo ninka gurromare fakwe habbe kutra na fadea azione morto Jesus Christos inni maganu ofa finke heesho enke heesho aachalla ki batisin ke atti ko jammaranta imara no mokki ana fatto atti chimi chorcho ongo chana dina budena ganna balante ko kamante takira nem ko nafa akkichira no mokki ko nafa chomiti o heesho ke maganu Jesus ammanna fitna heesho ya wala ma yumkin Yoannisi wongela tona ko lena limina lamara salame ya monne kere ya monne ani e monne keri alame uta negede hadikyo alame utahu ala ne angane ba angana ba amandu monawata angai fude ba keri talame uta isi hanno keri kanni battioho isi salame kai battito yote qaru dino yaadikyo isi salame kanni qaru meriro na faenna odanu giddo mitiyote dambalu giddo hedina nafa di baate io amma hedina nafa di baate fi salame hatto kere hanno wolu leta fegenni okkita Ubi koronto simitena sajjote Yesus la afracho era Paulo si egennon kete
egennon keeti. egennon keetin keeraanchimman keeti ጽድቃችን ነው። ቅድስናችን ቤዛችን ጠላለን ኬቲ ወጤዮን ኬሆ ጠላሽዮን ኬሆ ጠላለን ኬቲ ኬረን ኬቲ egennon keeti isi sigiddo nokkir mayna kulle anni danchareeti nayre baalu sigiddooti no dancharichooti nayre baalu mittirichira calla horonsi'neemo sagale intiro goro difushshita hude duushshita akkina buddeenu goro difushsha goriyo hura buddeena duyna waawina mittirichira calla xaqqamaare uddano xiwana dursuta sagale qiida difushta እና mittiricha uddano ጥቅመ mittet yesus kay baalare udno hura sagale goriyo hura waa kalle hura uddanut tsiamiyo hura hurret daafurro hura wolqat egenno ge hura egennot isi giddo nokkid iso manade afitne mutenne kunla farcine mote isi asion karenna isi winni afitnande dichoti haane kulle mo yaata na maganu isra farcine more susra farcine more asonke techonke rosokunyana urinsemo kristosi motichu keri baalun kuledo ikko kerun Pastor maganu batse maasrohe maganu kaa'lenna danchuudhaan inni xiinxalloonke xaphiassoottonkehu baxantinoi macciishshanonkenna daa''atanonke ki'neno maassantinoe taa ammanneemmo baalunku aleenni maganu maassameo hekko techo xiinxallo aneleo huucci'ne maneleo maganu galante gumulleemmo hekkaho baalunku magano galanto annankenna mootichanke bayiru baxillikki bayira maarokki daafira galaxxineemmohe xiinxallonke kaa'loottonke maassiroottonke daafo maassami macciishshanonke daa''atanonke baala noowa baala leeltayi maassirattonsara huucci'neemmohe galaxxineemmohe mootichinke yesuusi su'mi ameen. baxantino duwaa daggaw lama laraatuna layinki xiinxallo assineemmohe ikkaaw a message worth sharing beeqqinara hasiisseo ikkitiyo sokkaa yaanno birxichinni beeqqineemmohe ikkaaw hakka geeshsha mootichu elto baalunku leo ikkito maasamme